ispričuje. Priče su moja hrana. Tko je dobar, a tko ne, Crvenkapice? Jednom davno živjela je djevojčica Crvenkapica. To joj nije bilo pravo ime. Tako su je prozvali jer je uvijek nosila crveni ogrtač s kapuljačom. Jednog lijepog dana majka je zamolila Crvenkapicu da odnese malo juhe i kolača baki koja je živjela sama u šumi. Ne skreći s puta i nemoj pričati s neznancima, rekla je majka. A ako se nađeš u opasnosti, viči, trči, reci. Kome da kažem? Pitala je Crvenkapica. Poznatoj osobi, policajcu ili prodavaču u prvoj trgovini. Na putu prema bakinoj kući Crvenkapica je začula kako je netko kašlje skriven iza stabla. Bio je to veliki vuk. Što radiš ovdje sasvim sama? Upitao je vuk. Neznanac, izustila je Crvenkapica. Idem svojoj baki i ostavi me na miru, viknula je i potrčala. Trčala i trčala sve dok nije srela zeca. Hej, čemu žurba? Pitao je zec. Nosim svoje baki juhu i kolače i vidjela sam velikog zločistog vuka, ali sam vikala i potrčala i pobjegla mu. U jednom je dahu ispričala Crvenkapica. Kako grozno, rekao je zec. Zašto ne obereš malo cvijeća za bakicu, pa ću te otpratiti da ne ideš sama. Hvala ti puno, jako si ljubazan, zahvalila je Crvenkapica. Berući cvijeće, Crvenkapica je brbljala i brbljala i ispričala zecu sve o svojoj baki. Jako je stara i stanuje u šumi. Mama kaže da je opasno što živi sama samcata, pogotovo jer u kući drži puno nakita. Jedva čekam da se upoznamo, rekao je zec. Dok su oni brali cvijeće, vuk je umoran i bez daha stigao do bakine kolibe. Pokucao je i ušao. Kad je Crvenkapica stigla u kolibu, vidjela je da netko leži u krevetu u bakinoj spavačici i s kapom na glavi. Bako, zašto imaš tako velike oči? Upitala je Crvenkapica. Izgleda da mene moje oči služe bolje nego tebe tvoje, rekao je vuk. Ja nisam tvoja baka. Joj, to je vuk, viknula je Crvenkapica. Pojeo ti je baku, zaurlao je zec. O ne, bako, zaplakala je Crvenkapica. Da, draga, odgovorila je baka, ulazeći u sobu i noseći veliki poslužavnik s čajem. Što se ovdje događa? Upitala je zbunjeno. Mislila sam da te ovaj zločesti vuk pojeo, odgovorila je Crvenkapica. Nisam, promuklim glasom odgovorio je vuk. Htio je, dobacio je zec, šuljajući se prema vratima, kroz koja je baš u tom trenutku u sobu upao policajac. Sva sreća da ste stigli, viknula Crvenkapica. Uhitite ga. Hoću, odgovorio je policajac i zgrabio zeca za uši. Hoće li mi netko objasniti što se ovdje događa? Zbunjena je bila Crvenkapica. Gospodin Vučko je moj prijatelj i došao me upozoriti da si sama u šumi i da pričaš s neznancima. Zato smo pozvali policiju, objasnila je baka. Izgledao je jako loše kad je stigao, pa sam mu dala spavačicu i rekla mu da se ugrije u krevetu dok ja skuham čaj. A zato nosiš bakinu spavačicu i kapu, nasmijala se Crvenkapica. Možda izgledam smiješno, ali mi je udobno i toplo, odgovorio je gospodin Vučko. Od mene si pobjegla vičući, a sa zecom si pričala iako je neznanac, dodao je vuk. Ali, kad je on tako drag, opravdavala se Crvenkapica. Ne, nije, u razgovor se ubacio policajac. Ovo je poznati kradljivac Zeko Kunić, tražimo ga već mjesecima. Policajac je prevrnuo Zekinu torbu iz koje su ispali mamini kolači, juha, baki, nakit i koje kakve druge stvari koje nikad prije nisu vidjeli. Policajac je odveo Zeku, a Crvenkapica je uzdahnula.
Bila sam sigurna da je zec dobar, a vuk zao. Ne možeš uvijek znati tko je dobar, a tko nije. Gospodin Vučko je jako drag, a sad kad ste se upoznali, više nije neznanac, rekla je baka. Crvenkapica je pogledala Vuka, koji je odjeven poput bake, sjedio na krevetu i pijuckao čaj. Možda više nije neznanac, zahihotala se Crvenkapica, ali i dalje ga ne bi prepoznala u ovoj odjeći.